hola, bafethu. This is your boy Tibos aka Spedlele. Re fitlile mo block W wa tseba rona campus entertainment wa Feela o Byang ka tsela tsa marato bafethu la ntshwara sure bafethu es le tseba re Tibo tshwere ke dilo tsa COVID-19 bafethu but la tseba stay home stay safe bafethu la pare di mask tseo e shlo bona tisetso bafethu o bolela hore khaunelo ngwana mo nkhala mmona ba re ke butle bafethu so since wele re fitlile mo bafethu la tseba le lona go hae di supporters di fan ka ofela re lebogela supporto for campus entertainment re keep on subscribing okay so no bafethu re tlo bitsa uthiaka tisetso la bona a re botsa hore di ntshamba bafethu la ntshwara uthiaka bo a o ka tamelenyana mo fere ula o re biditse yi o re hone le ngwana o llang ka ena ba re ke butle so braya ka kenya ka wena o mpotse hore o mmone ka ngwana le kopane ho etsagalang ke eng e yo khatlileng ka ena since bo o end up a o bitsa wa Feela or bya because majita no ba pidi ba za mo locate ngwana hore o kae then from there braya ka re motsene wa ntshwara wa re kopane ka le ngwana braya ka tisetso buhle ke motho le re nna le nna re kopane eventeng wa ntshwara ya ba motho le re ngelle ke mo lebella ka ba le khatlego ntjha o eventeng braya flop crowd and stuff ka tlhoka plaga ya molata and stuff so ever since a ke so mmone hape so ke di biditse ire tisi le no fa platform or ke no mo tsore ke Feela Byang ga yena wa ntshwara so no ha ona kwa ba next so ba next sure okay so since go event ngazanga wa mona before maybe braya ka ho motsa the way we ikutlwang ever since na sa wa ra braya ka ntshwara re ne lo ena no a uthiaka ke tlo fana go no ne ke batla nshebele camera ya uthiaka ne wa o botle butle braya ka the way wena o ikutlwang ka teng cause re a go ena no her try so braya ka bona ola okay buhle wena ngwana no lo reng nna he ke mo lebella ke bona future le ena wa ntshwara so a ke itse wena o e bone bjang but o motho lo reng nna nka phidisana le ena mo life so for no couple at least you know mfana go ya house isi go botse ka mphodi Feela and then we'll take it from there bafethu lo tlwile bafethu buhle e ka nnetse ya nna wa ifi bafethu so ke re bo fela ndimtsa tsa lona bafethu le dibeko jarateng bafethu le relaxing tisetso no nna le ena ra vaya ro bona butle bafethu e re sa tswa so exetisetso yo mangithi ngiyabheka left and right nabantwana bayangibheka bayashuka nhle uthi yakubnyaba uthi hayi umama relaxani le club yase 32 ngiyayibamba uthi yabu le ndawo awu ngiyaba uthi noma yini kodwa umntana kabani kumele afa ngizala ola bafethu so no bafethu bona re fitlhile ne re mo bubutle no but o sa le ka yimo jarateng so la itso re campus entertainment ke batho ba le ba molao bafethu a re nya go senya reputation so re sa rometse majita ka da gore ba mo check gore dintshang hello okay kwena butle ke nna okay butle rena re show engwe ba re ke wa Feela or Byang from crew campus entertainment re tsamala butomong o re biditse wa bona re tsamala di camera abuti o bolela re khala o bona wena le ena nkopane ko event ke shoro wa meet event yeah au meet abuto
Kamisi. Yeah, so or khopetse wa Feela o Byang o Byang ya ke so ke dilo tsela tsa marato. So it's like ar khala o bona since le kopana ko eventeng so mokhatli te braya ka o rile ena o tlo ipuella o grant so ke tlo mo fa nako a itlhalose ena le buhle hore di ntshang wa bona braya ka bona stage ke sa gago ke yo buhle. Hello. Okay. Good thing. I hope what's all. Good market. Problem ke nako ya gago fela. O motholoreng o ska re mo phelong nna ke hloka attention ya gago. O shapo. Ake shapo. Okay, ya ke be short here. Wena motholoreng nna wa nkhatla ntlola mo life. Ane ngara to phidisana le wena. So I give if o ka khona uzame ya ka le ya gago re fe chance re bona re ka tswela pele na. Sauto, maar re tla go venting efe. Ko vini. Go vini. Exactly. Efe. Mara vini ke wa. Ake hale maar event efe like because nna ke tsamaye I guess I'll pull at the exact new event. Yeah, got 15. I'm not sure. But nearly go vini. Ka bolela le wena. Go bone fela. Ka hloka chance ya go bolela le wena. O bitse ka mo ke nna. Obviously, campus entertainment, the one get to plan about track down. So I was hoping if Nalo and Naragafaya Galia have chance, Rabono Regazola Bill or Byang. Only if we're now on yards for a 6 pillars a great between them. Yeah. So, you with son or go Feela or Wang? No, not necessarily one Feela or Byang. Are you willing to give us a chance, Malloy? Yes. Yeah, I shouldn't. No. It's complicated, huh? Because I tell a so yeah, okay, how about we be short and then go for now, go in and see no go friend zone, go find number that I chat at least. WhatsApp, Okay. Okay bafethu e re ke sa senya momento la o mnate bafethu ku utlwa di ya ha ku utlwa ke bona batho ba plasha ke bona di lavo di fofa mo moeng bafethu so ke nya go understand something la itse lona ba go gae re tsamaya ka ofela re crew e one rona le lona so ke nya ka ba lebele dilo clear di be clear vele hore dintshang so la re le re byang vele le bone byang o twa mo le re byang fine magerata ba so o fine vele ku shogoro wa mo Feela vele o shapa mara re ka tsana le ka tshwanela au tshaka bona wa tseba sometimes sorry bo sesi ba ne lo ba shae gore ba tlhalose maikutlo a bona in other words brawa nna ka mokgoki utlwang ai wa o Feela braya sure ai wa bona le ena wa blusha so braya so braya ka kitsi gore from now on le tlo etsa byang wena le ena le tlo tswela pele byang but le tlo bolela o tla tsa di contact tsa gae eslon rona campus entertainment wa Feela o byang re tshune spani ke tshabile cause ke a bona se sibile wa o thoma lo dlo wa braya ka ibile o bolela o rata di hanke tsa o tshwana le wena e ke mo fa ha ke brother wow it's okay get them fucking number because ke go Facebook no nyaka sure and ke activate Facebook unfortunately le iponetse ka ditsebe le ikutlwetse ona le mmone man hore ke le tsobana ke flower a nice one wa Feela o byang campus entertainment re ka ofela ke sa tswa so your boy aka T-Boss